bemarang mani ochera men ke songkhana tumor do ongkha singto sing saimalia bolte sing saimain bagen omono chudu totra ro moi tongo aboni cherai ni simi romjak keba singbo naikole tongmani doctor ba thangka amongke singke rangkre ni pusokre ni bagai chuyan bagai jotono koijago toko phuk sono ke tini tiprasarno aboni ge cherai ni bagai tobotno boni kosto mangke botol saktorok bobotorok torok tangke babon bagai singto bemarno tama khainai subasu nango simis jeng masano mangke omoni bagai jeng jotono koyo chini tiprasarno jungno subasu redi hine je hawa mosom boni bumangke abono jungno subati hine kobok jago norono koi jago tiprasarno joto tiprawatonai chini pukung bararokno jung koi jago Tanota Daina Group of Institution Bangalore Tabuk 10-12 pass tunai noni bagi kaham sep tu bujaka. Porinani Shepman sinai free admission ni bisingtui. Tebu Shepman nai government scholarship by college fee. Hostel fee simi 3,500 rikheno ongnai. JNM Nursing, BSc Nursing, Paramedical, Pharmacy, BBA, BCA. Porinani Shepman sinai free admission ni bisingtui. Free admission ni bisingtui norokni imangno mukthang slamna ni bagai kurungdi e deborma bai bini kok dukungkha 7005539089 92306810 dakti kurungdi limited seat. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।